mu gice cy'uburundi rero nkaba nitonze imbere Emmanuel nkaba ndi assistant manager wa Buja Number Business karibu cyane baza yuko jambo nyamukuru bashimira kubona mwitaje akamo babateye iyi lancement officiel ya Buja Night Bank cyambere na mbere nashaka kubashimira mwashyize mwese imana ibareze avuga make ariko ibikorwa bari byinshi abaza kuza baraza kubibona nk'uko mubibona inyuma yanyu igipapuro ndangagitera amacami yakwinshi murabona murabona Jinwa murabona Instamish ariko turi kumwe kandi na Bujani Band ariza kuduteranisha uno munsi tugiye rero kumenya byinshi ku bijanye n'indinganizo y'igiteramo kiza kuba muri ino joro hano muri kino kibanza igiteramo nizera neza yuko atamuntu n'umwe akwiye gusiba kuko igiteramo kiza kuba kirimo ibice byinshi agaciro n'igiteka kuko twafanye ngaha Buja Bank twese ko mutwara ngaha zimwe dushe usigaye bose Buja Bank n'ipakisha z'amazina umugwi uvuga yuko ugiye ahagaragara no munsi ugiye ahabona no munsi ariko warusanzwe gukora usanzwe ufise aho dukorera hano nyine turi kumwe n'abanditsi batandukanye n'abaririmbyi ndetse batandukanye mu ntumbero yo gushyira hanze uno mugwi twarateguye igiteramo ni lancement officiel ari iza guhabwa iba uno munsi kugira ngo bikunde ko dushyira hanze iwacu mwese no muri hano kubera ko uno mugwi uzashyirwa hanze kuri tariki nyine 15 tuza gutangura isaha 12 z'umugoroba z'amasaha tuzagarukiriza kubera bivanye ashobora kuba byaryoshye cyane ashobora kurangiza bitewe cyangwa ikaze bivanye biza kurwana n'inyene tuza kuba turi muri uwo mwanya none ndabaha ikaze kandi tugira ko muza kuba twebwe benshi n'ubwo kandi biza kuba sibo nakoze ni Sami nk'uko bivuze uno munsi ku mugoroba aza kuba ari ijoro ridasanzwe ijoro ry'umunezero ariko kandi riza kuba ari ijoro ry'imibagiro kuko biza kuhabera hano bibaza yuko bizoguma ku matwi y'abantu tuza kuba turi kumwe na Jinwa nk'uko bivuze tuza kuba turi kumwe na Instamish ariko tuza kuba turi kumwe na Bujani Band tuza kuba turi kumwe na DJ Alan Kids tuza kuba turi kumwe na DJ Chelsea hamwe na DJ Young kwinjira ni ku buntu nta mafaranga namwe bisaba yuko muza kuza mwese turyoherwe bisaba yuko muza kuza mwese twishime ariko twitere n'iteka bivanye n'aho twavuye n'aho turi ariko n'aho turiko turaje rero n'umwanya mwiza wo kubaza ibibazo abantu bose bari hano bari cyane jewe ndi assistant manager wa Buja Number Business urongowe n'umushinga ariko niragira bisa Buja Number Business ni ishirahamwe yakombra amadomene menshi hariho iby'amahoteli hari ububare hariho sona byinshi cyane urumva byose bija mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyacu kubera amaze ibintu byinshi bariya amataxi mu gihugu ufite n'abantu baronkaho baryohererwa na leta ikaronka umusaruro na nyene ikibanza na create w'igishirahamwe akaronka nawe nyene bose bararonka hama yashirahamwe yaratanguye sinobesha icyo kibazo vraiment sinakimubajije mugabo rimaze imyaka myinshi cyane byaje biva gute gukorana n'abahinzi iki kintu nabo narinze ko kwakira muri kampani nibaza ko nicyo kibazo nabo bashije urazi yuko mu muziki ni ikintu gikomeye cyane turaturabye mu buzima bw'igihugu abaririmbyi niyo baba ari ingwano urabona yuko abaririmbyi bashobora guhuza parti za camiranye abaririmbyi niyo uri stress uvuye ku kazi ujya ahantu nk'ubuje nko muri karaoke usanga ko aririmba canke ushobora kwa hospitali canke rwa canke ndaho bose urumva yuko nivyo uvuyemo bica bihera nawe uvuye gufata amasanamu uje ngaho ibyo wari waciyemo byose bituma
rero baza ko umuziki ni ikintu kimumara cyane mu mibereho y'abantu n'igihugu. Katubwire ko Starboy hamwe na Nuni na Starboy Starboy yashi sanzwe ngo mu kinyamakuru Star TV 257. So cyangwa mpamvu ko mushimye abamenyeshamakuru n'umuntu w'ibintu Nigera mu mashya y'ingene n'igitogera barabanda kugira n'abantu bacunga. Abasaba atari bya mbere mu gihe hano ubundi yo mu gushinge mu gushinge muri mutango. Ariko bishika ibikorwa birangiye mukadukwega tukababura. Ariko se cyatuzanye hano bibaza ko utaza kubona umunsi n'uko nabishimye abamenyeshamakuru bizabigusezera neza cyane. Yose gerageje kuraba bengi bengi abana bigeze cyane mu abantu bazi naze ko tukubwira ko twishura Sadakishwe nta tandukaniro rinini rihari kuko umuziki w'ikibiriraho n'umwe bahora bakora inshuti zacu natwebwe duhari dukora nk'ibyo bakora ariko kandi barungurutse bamwe bajya gukorera mu kindi kibanza ariko natwe twasigaye hano naho twanganya umurimo nyine bivuga yuko nta bitandukanye birenze bihari waba mvuga ngo bitandukanye cyane gusoma ibyo abantu byose nuko ari umuziki w'ikibiriraho. ariko abashaka kumenya ko ikintu iyo muhamagara abamenyeshamakuru kuri mwebwe bivuze iki na cyane cyane ko twamaze kubashyigikira kuko twanyuze kure tuba twifuza yuko natwe kaya agaciro tubaha ko dushobora kubahiriza ku gaciro guhamagara abamenyeshamakuru bivuze iki wowe kugira ngo mwiyumvire kubahamagara igikorwa cyabo n'icyahe ku rwego rw'amabona na cyane cyane ko tuza kubashyigikira kugira ibikorwa byanyu bigere kure ariko hageze ko natwe mu gushyigikira ugasanga ni ikibazo. Murakoze ntunganira ikibazo umumenyeshamakuru ubuzima bw'imiziki cyane ubuzima ni idirishya rishobora gutuma ibyiyumviro bya benshi bigera kure. Rero umuririmbyi atari umumenyeshamakuru yizere ko ntacyo bagihari mugabo hamwe no gukora n'abamenyeshamakuru ndibaza yuko ari umurimo ugera kure cyane. Rero bishingiye ngaho ni ikintu gikomeye cyane mu Rwanda kandi turabaza kumvira n'abandi bantu bose inyungu yanyu turayibona mu muryango utuma ibyumviro bya benshi bigira kure cyane. Jeni kwa Sishomo abantu abamenyeshamakuru yigenga abantu mupromota kwa kumbuka cyane amajye afite ibibazo bitatu tuzi neza yuko mwateguye nasema officiel na Abuja ni band sasa munsi ndashaka kumenya why mwateo estanishi na Johan mu gihe tuzi neza yuko dufite abarinzi benshi bari hitwa cyane yuko barinda neza. Icya kabiri ndashaka kumenya turabona inyuma yanyu hariho amalogo menshi n'amabrand menshi dushaka kumenya mbega izo brand zingana inyuma yanyu zoba ari sponsor ese ni sponsor zozo zakuza gute mu gihe tuzi neza yuko iyo tugiye sponsor ya abaririmbyi bahari mu Burundi ni benshi ariko kandi bavuga yuko umuntu wese agira inshuti ziwe ziri hafi kugira bamwangukira kandi mwarabonye ko kino gikorwa kwinjira ni kumwe batekereza ko abari bo bashoboye kumva ko muza kudufasha na bagenzi bacu nabo dusanzwe dukorana ibikorwa byinshi. Rero kuba bari hano kubera ko abandi tutababona cyangwa batazwi ariko no kubera ko uwo twifuje gukorana nabo cyangwa abo abashoboye gushyigikira kino gikorwa kuko twe turi umugwi w'abaririmbyi buri wese agira inshuti ziwe nk'uko nawe uri hano ufite inshuti zawe. Aba rero n'abagenzi bacu ni n'inshuti zacu haba mu buzima busanzwe no mu muziki ariko bisigura yuko aricyo kiba gituma aribo bari hano ariko nuko aribo bari hafi cyane yacu agakito ari gushura intege brand anacishwe nuko narabirwa n'ijambo abona kijya cyapfukiye kugira ngo business iri mu kigo fate kugira ngo business ngo ni umushinga nayo yitwa Miragira Bisi ibintu byinshi tutegeza kwamamaza
sadire turafise abantu bacu aya mabrand bora ngaha yamadufasha misi yose amikoro abizi tumaze gukora amakonseri menshi ngaha tumaze gukora konseri za TIP tumaze gukora konseri ya Kidumu nyinshi cyane sadike aba Fender Farm State aba nabo ni bamwe mu badufasha cyo kimwe namwe nuko nkamwebwe ejo nuko mu badufasha shobira brand na nyene tukabashira ko namwe aba n'inshuti nibaza yuko abo bivuga ni bande kubera nibo y'amahoro ziki urayizi mwese urayizi tudaciye hirya no hino habura ikintu gishasha ariyo surprise ihari mu bantu baza kuhaza uno munsi rero icyo kintu mba uramutse unakivuga sitiza kuri hari birasaba ko twoca tugira kuri ikibazo cyane n'ibindi bibazo turaza kwakira ibibazo bitatu mbere yuko turangiza ariko usa n'unganiye Fidel icyo mumenya ni uko abantu baza kuza hari abaartiste muza kubona batari kuri affiche muza kubona kuri stage kandi batashimye kuja kuri affiche ariko baza kugaragara n'umunsi kandi abaartiste reka tugire ko uri yagerageje kwishyura ko cya mbere ikibanza gikwiye kiza kuba turashira ikibazo cya kabiri naho ujyanye bendi bisobanura gutya ni uja hanyuma ni naho ni isoko hanyuma twebwe uko turi bendi tuzi imiziki muri make ni isoko y'imiziki myiza nico ujyanye bendi washatse gusobanura nitukiri cyane nkorera kuri OMG TV akabazo nashaka kubaza hariho akabazo ikintu wavuze wewe ngo ntimuzi amasaha bitaguherera eske ngo biza kuvana n'ingene biryoshe cyangwa n'ingene bitaryoshe ushaka kumenya nk'ubu byobiha par exemple bagaca batasizera ntubona ko muzi wamamaramara ari ikibazo cya mbere icya kabiri gufata D1 na Estanish na abasitari tuzi bakomeye nowadays mukabashira muri navuga karaoke cyangwa concert for free mubona ko muri ko murabasuzuma muri ko suzuguza ntubona ko muri ko murabasuzuguza ja abantu bazovuga ati none bajya binjira mu bakora ibiteramo byo kwa gusa c'est sorry ikibazo cya gatatu ushaka kubaza kumona muri abahungu gusa mwese ja eske hari umukobwa umwe nta mubona yuko ja hari agahogo tutazoshobora kuronka canke hoba harimwo abandi bakobwa ngira ko mbaza n'urya mukobwa wiyumva gute uri umukobwa mu bahungu wenyene ja kubera hari umugani bavuga ngo waja mu balembe wari mulembe wiyumva gute ja wumva uri fiere bareza nabishimira cyane kandi sinitwenyeye ikibazo cya mbere wavuze ngo hamwe byobiha je nibaza yuko tutofata umwanya wo kubahamagara mwese ngaha kugira tubabwire ko tuza gukora ikintu nk'iki twarize tubahamagara nuko turizeye yuko twariteguye tuza gukora ibintu biza kuryohera abantu ni nayo mpamvu yavuze ati ntituze umwanya tuza guhereza kuko turashobora kubandanya bivanye na muda abantu bari kujerekeye Estanish na D1 mwavuze ati mwibaza yuko muba mwarabasuzuguye donc mwabashize hasi nk'uko babivuze hari abastar benshi mu gihugu cy'u Burundi ariko umwe bivanye n'ingene muba mwaganira muje kutubeshera ngo mwagiye kubakoresha ibintu by free bivanye n'umuntu ingene muba mwaganiriye bikavana n'ingene muhuza niwe urakorera service bamaze kuyimukorera mugabo biba bivana n'ibyo mwavuganye kumva yuko yabishimye atajini agakunda kugusapotinga so n'abantu baririmba neza rwose turabakunda nta n'umwe yigeze ashaka ngo kubashyira hasi ya ahubwo nyine kubw'urukundo rwabo amutse ko ashaka kugusapotinga ego namwunganiye gatoya uko abivuze
bumva ko ari urukundo rwabo bashatse gusa kurukunda barumvise ibikorwa byiza n'abagenzi babo cyangwa inshuti zabo baravuga ati iki gikorwa tubwira gusa ntabwo ari uko twabamanuye hasi ariko bo nyine bagize umutima wo kumva ko basapotinga kino gikorwa n'abavandimwe babo n'abamizisire bagenzi babo cyangwa abaririmbyi bagenzi babo hano turi kumwe n'umwe wabaye wa gatatu muri Tuniziya iyo bwanjye ndaririmba aho bose harimo abaririmbyi gushyigikira abaririmbyi bagenzi babo bibaza ko ari ibintu bisanzwe kuko nawe ushobora kwitwara ko uri umujournaliste nkakuvuga ati iki gikorwa kanaka ngomba ko uza kumufasha ariko ntituba tumanuye agaciro kuko uwo mujournaliste ugiye ngo aze gufasha bibaza ko ari uko byagenze kuvuga ngo baje gukora kino gikorwa ku buntu kubera ko kwinjira ari ku buntu tumanuye agaciro ariko ni ukubera ko bafite umutima wo kumva ko ubufasha bivanye niba ntabagoye byashobora kuba ndabazi of course kubera ngira amarecherche amasashi nk'abantu batabazi niyo experience muba mufise muri karaoke ku buryo abantu bavuga ati abantu bafite experience bit playground nk'amastage muba mumaze kujya kuba muba mumaze gukorana bakomeye canke you know so many things like that. Bibaza ko experience itasobanurwa n'amastage tuba tumaze kuja kubera ko tumaze kuja kuri menshi hamwe ntitunayibuka ariko abakeneye kubona experience tuba dufise n'umunsi nyine tubaha ikaze hano niho baza kuganira niho tuzagaragariza ibikorwa byacu ibyo dusanzwe dukora baza kubonera hano nyine Itangura je nk'umuserukizi wa Bujarango Business rongowe na Nyiragira Brice ndashimiye cyane abamenyesha amakuru nk'uko mwabikoze tore bwanyu nshoboye cyane mukadufasha kuko mama mudufasha nuko gufasha n'abandi ejo twabatera kampo ko dufise amaproje menshi amaproje menshi yo guhamagara abatiste international muri iyi minsi muzobibona kuri muzobikwame mudufata ku murongo natwebwe tuzobahembukira tukoma namwe muri vyose urakoze. Bon, tumushimiye je gusa icyo nagira saba sinamenyesha amakuru mumbabarire kuba mvuze kino kintu ariko nimukorane na Bujana hamba business nka deal imwe oya niba mushaka gukora neza niba mushaka kuronka ibintu byinshi kandi byiza mubegere mukorane nabo muvuga ati turashaka yuko dukorana partenariat and I'm sure 100% yuko ibi bintu mvuze ejo muzobona impamvu ndababwiye